Opštinski odbor Srpske napredne stranke funkcioniše na teritoriji opštine Obrenovac od samog osnivanja stranke, iako opštinski odbor formalno postoji tek nekoliko dana. Poverenik za opštinu Obrenovac je Milorad Grčić, koji je od početka aktivnog političkog delovanja odbora, zajedno sa još oko 200 pristalica i istomišljenika, već godinu i po dana angažovan na javnim nastupima, tribinama i akcijama opštinskog odbora, kao i aktivnostima Srpske napredne stranke u celini. U junu 2009. godine održana je prva konvencija Srpske napredne stranke u Obrenovcu. Na ovoj konvenciji bilo je reči o aktivnostima koje su obrenovački naprednjaci realizovali u prvih nekoliko meseci aktivnog političkog delovanja. Između ostalih, na konvenciji se prisutnima obratio i zamenik predsednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Kada smo pre 4 meseca krenuli u kampanju za izbore u Zemunu, Voždovcu i Kosjeriću, na konferenciji za novinare, to ovi aktivniji članovi naše stranke znaju, simpatizeri uglavnom ne, ali da znate, rekli smo na konferenciji za štampu, mi idemo na to da budemo prvi. I tog trenutka kad sam izgovorio, vidim, novinari se štrecnuli, misle da li ih zavitlavamo, da li se šalimo. Onda smo to ponavljali iz nedelje u nedelju. I ja sam im rekao, za razliku od onoga što smo imali ranije, i ovo je stvar na kojoj ću najviše insistirati pred vama večeras, jer nije povezana samo sa rezultatima tih izbora, već se tiče našeg odnosa prema vama, prema građanima Srbije i u budući. A to je pitanje odgovornosti. Mi ne želimo da sednemo u fotelje i da budemo narodni poslanici i da sednemo u odborničke klupe da budemo odbornici, da uzimamo vaše novce, da uzimamo vaše pare, a da za to ništa ne radimo. Mi hoćemo da vladamo, ali ne zato da bismo mi imali veliku vlast, već zato da bismo nešto uradili za naše građane, da bismo nešto napravili za naš narod, da bi naši ljudi mogli da kažu, evo ih neki koji, iako sve nije idealno, jer nikada neće biti idealno, iako nismo najzadovoljniji, ipak se bore, trude se, oni rade za nas i mi to vidimo na svakom koraku. Razvoj sela i poljoprivrede je jedan od prioriteta Srpske napredne stranke. Upravo zato aktivnosti obrenovačkih naprednjaka na početku rada odbora bile su usmerene na obilazak mesnih zajednica koje gravitiraju na području opštine. Jedno od prvih sela koje su posetili je mesna zajednica Dren, zaseok Iverić, u kome pretežno žive pripadnici romske nacionalne manjine. Zahvaljujući donaciji obrenovačkih naprednjaka, nakon dužeg vremena u ovom selu su se stvorile mogućnosti za opremanjem i uređenjem sportskog terena. Nakon Drena, članovi Srpske napredne stranke obišli su i mesnu zajednicu Orašac, gde su se upoznali sa problemima meštana ovog sela. To je raskrsnica, znači Ljubinić, škola Orašac, Obrenovac i Vukićevica. 300 metara gore je Vukićevica, 300 metara tamo je Ljubinić. Znači, pravo mesto za sve, autobuska stanica i za jedne i za druge. Svi prolaze tu. Mi smo voljni da tu se napravi ne samo dom zdravlja, nego da se napravi i mesna kancelarija. Posebno kritikujući agrarnu politiku, članovi opštinskog odbora Srpske napredne stranke posetu selima na proleće prošle godine nastavljaju obilaskom žetvenih radova. U mesnoj zajednici Veliko Polje ugostio ih je ugledni domaćin Ratko Stamenić, koji je svojim gostima preneo probleme sa kojima se on i ostali poljoprivrednici suočavaju, a koji imaju veze sa žetvom, jednim od najvažnijih poslova poljoprivrede. Pored redovnih aktivnosti, članovi opštinskog odbora Srpske napredne stranke našli su vremena da pomognu i socijalno najugroženijim stanovnicima. Jedna od njih je i gospođa Ruža Gajić, koja je pre pomoći obrenovačkih naprednjaka, kako kaže, otkad zna sebe, živela bez elementarnih uslova za život, bez struje i vode. Ja sam kao opštinski odbornik mesne zajednice Zvečka, inače meštanin iz ovih krajeva, obećao posle nove godine gospođi Ruži da će dobiti struju i vodu u 21. veku. Ne mogu da shvatim da neko nema struju, a inače sredstva koja su utrošena za liniju vode i elektrodistribucije finansirale ličnim sredstvima gospođa Ruža Gajić. Hvala, zahvaljujem se Štopalović Draganu, odborniku Obrenovca, što mi je pomogao i što je sa njegovim ljudima odradio ovo da ja dobijem danas struju i vodu.
Obilazak mesnih zajednica nastavljen je posjetom sela Mala Moštanica. U ovom selu obrenovačke naprednjake je ugostio domaćin Radiša Milićević. Premda nema niko ovde za pozdravljenje. Malo je stvarno da ostane sad. Da uzmite. Neka, evo ovdje ću. Ovdje pređi Ranka. Jedno od najvećih sela Barič, pored članova Srpske napredne stranke iz Obrenovca, posjetio je i predsednik gradskog odbora Nebojša Stefanović. Meštani ovog sela svoje goste su upoznali sa problemima koji postoje u Bariču. Neasfaltirani putevi, aktivna klizišta, nepostojanje kanalizacije, kao i problem vodosnabdevanja. Još otišlo dole ispod. Dole nešto menjali za Moštanicu, nove cev, ovdje niko ništa. I postavlja ni kriče. Recite vi meni realno, jer vi imate problem sa vodom u toku leta u nekom periodu? Sad nemamo, ali imamo problem svakom od nas domaćinstva, ne prođe mjesec dana da ne pukne cev. A imate sa lomovima problem? Sa lomovima, trule cevi, 30 godina ove vojske, sad se stavljaju plastične cevi. Ali ovaj pritisak sad koji postoji je dobar. Delegacija Srpske napredne stranke, zajedno sa ruskim ambasadorom Konuzinom, na godišnjicu proboja Sremskog fronta položila je vence na spomen obeležje kod Sremske Mitrovice. Promovisanjem programa stranke, obilaskom mesnih zajednica, upoznavanjem sa problemima Obrenovčana i meštana obrenovačkih sela, kao i putem drugih aktivnosti, dolazi do velikog porasta broja članova i simpatizera Srpske napredne stranke na opštinskom nivou. Pored aktivnosti koje su sprovodili na teritoriji naše opštine, obrenovački naprednjaci podržali su i sve akcije vrha stranke. Jedna od njih je i akcija Milion potpisa za vanredne izbore. Zbog neslaganja sa politikom stranaka vladajuće koalicije u Obrenovcu, ali i kao izraz nezadovoljstva zbog donošenja novog statuta grada Beograda, 4. februara ove godine poverenik opštinskog odbora Srpske napredne stranke za Obrenovac Milorad Grčić daje ostavku na mesto zamenika predsednika gradske opštine Obrenovac. U isto vreme naprednjaci organizuju i akciju prikupljanja potpisa protiv novog statuta grada Beograda. Mi od danas krećemo u kampanju protiv statuta i u prikupljanje potpisa za peticiju protiv Đilasovog statuta, a za vraćanje nekog prethodnog statuta. Mislimo da je sada trenutak da se obratimo građanima, da ih pokrenemo i da pokažemo da je ono na što smo upozoravali bilo nažalost istinito i da želimo promene, drugačiju politiku i u prigradskim opštine, ali i u gradu Beogradu, da vratimo građanima i njihov novac i da taj novac bude iskorišćen zaista za rešavanje njihovih problema, a ne na kupovinu luksuznih zgrada, automobila i drugih privilegija za funkcionere gradske vlasti u Beogradu. Nakon višemesečnog aktivnog političkog delovanja, 25. februara ove godine, svečano su otvorene i nove prostorije opštinskog odbora Srpske napredne stranke. Tom prilikom opštinski odbor je posjetio predsednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić. Evo, pre skoro godinu i po dana počeli smo ovaj težak posao, poneli svako svoj teret, svoju ideju, svoju muku, sreću i radost. Nije više išlo kako smo do tada živjeli i radili. Izgradili smo moćnu političku stranku, najjaču u Srbiji, najcenjeniju u Srbiji, najpopularniju u Srbiji. Došli do mere da kroz neki dan očekujemo taj milioniti potpis građana Srbije koji traže da im se pruži šansa da biraju ljude koji će da ih vode.